Hello, Kabsat. Kumusta ka manen? God loves you and Jesus cares for you. Thank you. Iti continue nga support mo iti ito yung ministry. And may God bless you and may the grace of God be with you always and as you grow in faith and also in grace, Kabsat. Kat iti ito yung tiyempo kat kuman nga pagtungtungan ti may isang mabalin nga aramiden iti saon ti Dios iti biyag mo, Kabsat, tata. Ang kamo niti sitwasyon mo man tata, mabalin nga da kang madiliday, maririgatan, masaksakit. In the name of Jesus, God is our healer. Amen. And if you believe that, and if you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, you must have faith in that. Yeah, amen. Because God is bigger than everything. Awanen. Awan pulos. Iti pumada kanya na makartap kanya na, Kabsat. Isunan ti kakangatuan. Kat iti dito nga tiyempo, kahit ko lang man nga ukuradam iti Bibliam, Kabsat, ijay Proverbs 4. Nya uray Proverbs 4:20, 21 ken 22. Kunana, Kabsat, jay 21 kat imdengam dagiti saok denggem ket ipateg mo. 21 tandaanam ket ipateg mo. 22 tadagitoy mangted ti biag ken salunat iti siya sinnuman a makaawat kadakwada. Amen. Dahito iti sao ti ama kanya tayo, kakabsat. Nga iti saon ti Dios adda nga mangted iti biyag kin salunat. I-confess mo dahito, kakabsat. If you are reading your Bible, why don't you confess those words? Dagito nga mangmangeg mo, dagito nga mai-reveal kan ka, dagito mauawatam. Yeah. You confess and claim it and declare in your life. Amen. So, Kabsat, just to think about 3 times a day, no, minsan adati masakit nya tamamati tayo mat iti panakausar dagiti do doktor agas ket adda nga prescribe that 3 times a day, sometimes ada pa 1 time or 2 times, but I tell you the word of God, meditate it day and night. Ket kunana, Kabsat, mangted biag kin salunat ti siya sinnuman nga mangawat kadakwada. Kuna na dyan English, ikabil mo iti panunot mo, iukit mo dito iti pusum. Yeah. That's good to do. Yeah. Why don't you do it? Give priority, yeah, in reading the Word of God, in learning the Word of God. Amen. Siguro, Kabsat, at dati Bibliam bita, balay mo, dita cellphone mo, kabilam ti up iti Bible. Give importance. Because sometimes, kaduan nga tatanga tiyempo, they give importance in money, nya fame, school, mat nga dakos ko madagita, kakabsat, ngam ti problema mauawanen ti oras ni Apo Dios ti tabiyag mo. Ikam ti priority, Kabsat, nya agkaroon ka man ti interes nga mga mukan niya na kat no si kamat kat haan mo nga mamu ni Apo Dios daytaman, Kabsat, basaham iti Biblia. Rugim iti Book of John, mabalin mo ti Kabsat, nya takunan ang order dito inya dyan ti may isang Salmo 107:20 kunan na pinaimbag na ida babaen ti panagbilin na ket inispal na ida iti pakadadaelan da. Amen. Iti bilin ti Dios, iti saon ti Dios talaga nga napigsa, kakabsat. Kat no tayo mat kat namati, kakabsat, mamalin nga mamati ka dati church mo, agpa-pray ka kadagiti elders mo, pastors mo nya kutakunana mo ti kat no dati masakit, ipatay mo ti ikararagam isuda. Nya no adda pay dagiti haan nga mag-agasan, kun tayo garod agpakumbaba tayo. Nya idyanan tayo dagiti madi nga aramid tayo, amin nga makarimon kin madi kin ni Apo Dios. Kat kunana nga ro kat agpakumbaba tayo, iti sangwanan na. Denggak to ti kararagda ket agasak to iti dagada. Ket amen, Kabsat, I do believe in that. And I tell you again, if you want to be healed physically, in your soul, mentally, emotionally, and spiritually, yeah, ask Jesus, ask God. Amen. Dito ti kadadakkelan, isu na lang iti mangagas kada tayo, Kabsat. That I do believe whatever situation you have, nyaman nga sitwasyon mo, Kabsat, awan narigat kini Apo Dios. Ulit awan narigat kanya na agasan na ka right now in the name of Jesus, whatever dagita nga saksakitam iti biyak.
Uray apos, kabsat, uray noon niya pa'y dagita. Awan, itinarigat, kiniapo Diyos. Itid mo amin kanya na ipakumbabam amin kenkwana. And I do believe God will work in your life. The Holy Spirit will teach you everything. Just let Him be your God, be your Savior, be your King, and humble to Him. And to the end, follow His words. Amen, kabsat. Once again, today ito yung short message. Kabsat, I pray that the three aspect, the healing in your life would come. Yeah. You declare in your life. As Jesus, as the Holy Spirit, as the Father. Amen. Ito na tayo garod katawan ng posibility, Diyos. God bless you, kabsat. Wherever you are, whatever you do, God is with you. He would never leave you nor forsake you. O talaga ngayon, kamang mo, tibiyag mo kinkuana. Let's pray. Lord, in the name of Jesus, thank you so much for this. Palagip ka na kami, wapo Diyos. Nga da, iti saom, O Lord God, kat makaagas. Ada nga sikaw, wapo Diyos, nga sao, O Lord God, nga nagbalin, O Lord God, nga tao, nakipagyan ka na kami, O Lord God, napnapnuan ka iti dayag, napnapnuan ka iti parabor, kinti kinapudno, wapo Diyos. O Heso Kristo, agiyaman kami ken ka. Takinunam, by your stripes, we are healed in the name of Jesus. And in yaman iti sitwasyon na iti kabsat tata. Lord, I ask of you, O Lord God, to heal this person in the name of Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name. Lord, spiritual healing, O Lord God, psychological healing, physical healing be upon this person right now in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. And Lord, protect this person, Lord God, and cover this person with your most precious blood, O Lord God. Lord, no da ito'y matkatahan nga namati o hapo Diyos nga agbuy-buya sa gidam ti puso na tada kadi nga i-commit na ti biyag na kan ka tinaldaw-aldaw nga panagbiag na kung kakat-akseptar na ka akas Diyos kin manubot. Tas si kalaang ti mangisalakan, si katika nga tuwan nga doktor, kin si kao wapo Diyos, itinalaing nga mangitorturong iti biyag mi. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you, kabsat. Until next time, man.